So ba la ke tsekele ke tsosa bona too much banchi linchi lo bekete lo linchi lo bekete lo so ba la guys ke tsosa so bona too much tsekele ke guys na ke sa itse batho ba ka ba ke tsobetse go tubi guys ke ka mgowe no ba boledisana no la ke lebetse live are no mo buketse ke re ke di tsona di room tseo na buketse yona so batho ba tshaba mfounela ba tsekele ke itu o bisola le packet o mo buketse ba buketse go room tseo yona hotel ate yeo so guys na ke go manyana ka packet guys a tswele pele le itu ke tla bona ke tla nna le mahoro ke tla tsenela ke one guys so ke tla tswela pele ka life ya ka and le nna ke tla tswela ka bophelo ba ka gone ke le ka teng TikTok ke sa tswela pele mara ke no go e change so go mogolo guys ke tlo go mogolo too much so ke manyana ka packet a ile lo tsa le tu nna ke tla lo tsa ke le one so guys ke rata too much TikTok ke tswela pele life ya ka tswela pele ke le one so ka rata la ju 2000 years later. Hi guys ke tsekeleke tsa so bina too much la bona ke no go mang ke 1 o'clock mosadi pala go good morning o robetse yang la ba founela ba manya ba re ke robetse a pala go robetse bjang good night pala go good night this time kam fona tsar phone le no kam fona tsar kholo tsaka o ka backyard mo ka ga di bila o mo ka backyard awa batho pala go o potso pala go robetse bjang a backyard ka no gira so man no a backyard a sanrata sham makate ya sanrata sham ke morata so mara gira dilo tse bjana so Hello, I'm Zedi Togasuko. Last week after birthday celebration near Lydia, I saw a lot of panels on TikTok talking about how Lydia is dating a woman. So you can't report things without proof. Then Tsekeleko on Monday played a voice note from Jan. Jan is Lydia's husband. Lydia ukubile Jan and then Jan kamunya ka gotepolai. So I'm scrolling on TikTok. Re ke re tla ke re ka dali wa Lydia. Kape Lydia o gama ke Happiness Mzansi. Ba mo direla di breakfast, mae ka borotho le tamati, sa phake di rice le nama le di bonkisi. Mara a ke bone di dizeze. So what Tsekeleke is saying is the truth. Lydia is dating Tebogo allegedly and ukubile Jane kagai. And I'm Mzansi, till I see you again. Please do not forget to like, subscribe to my channel, keeping up with the Tulos. Adi feli jaga Tsekeleke. So guys, tell about Lydia Ogrele Monawa SBN wa o tsamaile maabane o tlhadile monae Jan so on a lesbian Lydia ya ba mo tholo ka mo ke tala ka mo tholo mara Lydia go pala setsa tšhelete ba hadi please we setsa tšhelete ya batho kara shifa o tlhadile ngwana batho o nyetse so go pala setsa tšhelete ya batho mahadi ya go pela Lydia setsa tšhelete ya batho Lydia o setsa tšhelete ya batho Lydia o setsa tšhelete ya batho go pela Lydia wa jola monna teng ona bretse a tele no le bretse ile go monne wa teng mo mpša ke dilo mazona tseo ke dilo ma